Jan, gumun banget yakin. Sengkarane tuku paketan kok ora betul-betul. Apa yang gue jujuk karo brangkeng buke kurire. Bangetan banget. Maki apa ya? Jangan tertakone. Punten Mas, atas nama Mas Dobleng apa bener? Iya bener Mas. Paketannya apa Mas? Iya. Mereka tuh indang apa Mas? Yo, irir, kurir. Sekali-kali lah paket indang aja pakai kelambi katok bain boros. Dan ora bain-bain Rika kok. Ngomong-ngomong, Rika tuh indang apa kok Mas? Ngapa kok takon-takon? Mau tugas kureli kok jujuk tok? Ora takon paket apa-apa nih? Klamite asli suwe-suwene yang jujuk paket, nembe tahu kayak sing aran jujuk paket indang. Dijajal bareng-bareng Mas. Wis, ora elok jajali. Wis domong-domong tugas kurir kowe jujuk tok. Ora takon paket apa-apa nih. Gede kepala dik sih kok. Duh, mangase. Ngerti iku ora tak jujuk na. Terus dal dewek bae sing genah. Cocote malah ngejebres bae. Domong sakjane kok paket su. Banene ngana ngene. Sekene magelah. Yang ini wis suwun ya mana lu oh pas ini bar orang ditawani kopi apa iki lah telakan garing ya apa kopi resep temen gak enak kopi kok itu ini gue garing delek pancen celek awas nih mani-mani tuku paket orang bakal jujur kena yakin su ya. Ini indang es botol, kita jajal.